Bro, bro, teke teke, moonlit, dread, tech, bro. You can change the image post processing effects to wedges option. How? Ooh. Return, bro. This start, bro. Bangga programming mga bro. Sunny bro, what's this? Sunny bold. We're gonna read this article. Japan, a man was found with his body cut in half near the station area of Asahikawa City. In a shocking incident that has baffled the police, the crime scene was discovered by a passerby who heard a strange noise last Friday night. The victim looked like he was chopped by an axe and blood was everywhere. Splatter everywhere. The police sealed off the scene and investigated, but they have not found any clues or witnesses that could explain what happened. Some people have suggested that this incident may be linked to the urban legend of Teke Teke, a ghost of woman who was cut in half by a train now haunts the station area. She moves by dragging her upper body with her hands, making a tick tick sound. It cuts off anyone who see her and off with the second cycle. However, the police have not confirmed the rumor, are still searching for the truth. They have asked for the public to stay calm and alert and to report any suspicious or reveal information to the Teke Teke. Fuck this Teke Teke. This is unbelievable. Nayawa na nga ng message eh. Yawa. Fuck this shit. Hindi mo awalan kanon ko ni doon na bro. Might get groceries. Palit grocery bud. Pero na. Palit grocery bro. I note bro. Wala tong palito na grocery bro. Milk, olive, white rice and shit. Okay. I know that you don't. Duka. Hello. Open get out bro. Ngit-ngit kay bro sa gawas. Atay na train bro. Ano na yung train dali bro? Mga bro. Kasi binilibin na bro. Ilom kay bro. Saan 7-Eleven? Bro. 24 oras bro. Today. 4 p.m. What the fuck? Ang chimney yun. Bro. Pulis oh. Nandakpan gasuyop sa saray. Kaya ako anong agtang isa ng ulo. Itlog. Pwede lutuan ko nag-omelette. Yan tayo na. Dito to. Ano maglakaw. Master Shifu? Sa Master Shifu ka bro? Bago na karon. Master oh, master. Master bro. Yata na. You didn't show how you follow and then the whole sentence comes true. Run, young man. Ilo mo Spotlon nilang kumotron. Ano sa ito? Snack dish soap. Can't even see shit right here. Atayan Di pa basa ang mga buko. Isulat na rin atay suda na. Grab me Tara kami mo siya ini. Sidlak. Bro. Bako manggada.
Bako nangatay. Sa turtle ka. Ninja turtle. Bro ka sa ninja turtle. Bako man ka doy. Ay. Meron. Want this juice too. Asa pa man? Dana. Ano, kailangan mo ng badungga ng storya. Magdarante mga chismosa. So, dahil chismosa sa gabi ay bilog sa buntag ra ng mga chismosa. Maminaw ko niya. Ano ba? Tinood yun eh. Real de. Dili to faki. Real eh. Jaga si magtang dahil. Tinood yun eh. Ano ba? Walitan ako mga bugo. Hoy. Pag ginaya, tripukan na karon. Hoy. Mr. Shifu. Wala mangyatay. Dish soap. Isa na lang. So na. CR. Wala reflection. Faki na dula. Bro. Parang gyatay ah. Yo. Bye. Okay naman yata. Ano? Hoy, kuha na order bogo. Cashier na ate. Nawala dyan galit. Nagtog CR. Sabol pa na rin no. Suyo pa to ka dyan. Bogo ang hello. Hoy. Sig sabol na. Nanay makita ng mga inkanda eh. Addict na yung bayanan niya. Bullshit ka akong mga order. Di naman ko ano. Sa bagon na gano'n. Pag sa bagon ko na yung na gano'n. Mura bag lapad mo na ako. Pagdali ay. Storya magagwan na mga boxes. Uy. Mag-aag sikad. Ano to? Sa to? Bogo mo drive. Hoy, bawal mag-park na. Hoy, bobo. Hoy, mag-drive mo na. Tara, mga bogo. Ano? Asa man. Naligsan bro. Open kisame mga giatay. Bangga dari call 911. Tawaga si Kuan, Ted Pailun. Tawaga si Kuan. Ay, rest in peace kay lemot ko at na reporter. You go there. We need to buy that. Bayad na tayo ni boss. Gago ka. Balik tinga cashier. Na bangga sa gawas. Karon pa ka. Bugo ka. Dugay ra ka. Shit, fuck ka. Payo ko yung Japanese. Hindi. Bagon ko na itlog na ulo ni Mara. Dribble ko na ulo ni Mara. Ay ko yung Japanese. Dribble ko na ulo. Yeah, nakadong ka ito. Chismoso mga. Chismosa mga. Bro. Ben akong sukli. Dasok ko na sa mong. Hoy, ano mo tanong sa likod? Yan, tayo na naman. Tuon na ka sa likod. Creepy man ko na tao. Ano gi-close mo ni? A train ticket? The fucking siniyatag sa kuhan. Lamat sa train ticket. Yo, gawas ta gago. Kilakan ta diri guys. Strap niyo. Dabi ka what the fuck oh.
Update ni guys. Hindi ta pagawason. Na, yawaan na. Nabuang ng libat. Na. Yawa mo boss. Boss, okay, abre boss. Wala ko binawang dari. Boss, mo pag ginago boss. Gawas ako ninyo dari boss. Bro. Yo, paggawas ako dari. Magyatay. Uy, mga flashlight ko dili. Uy, yawa bro. Nagyatay na ok-ok. Yatay, naligsag sikad bro. Okay, yawa. Luyay, kiligsag hangin. What the fuck? Asan na yun ah? Dire ba itong train station? Ligsag sikad ng animal. Binugo magdula. Ito yata itong palik tagagi boss. Tawag dapat na. Nabuang na. Mo nitong tiki teke. Tiki tingali. Tiki tingali. Dili tiki teke. Matas yung tiki. Matas tiki. Tiki teke. Tiki tayo mga boss. Asa yung animal? Ian ko na ng anak. Yan eh. Hello! Yawa. Putang ina. Yata yung animal. Ano na? Kigripuhan na ta. Kita may gigripo.